Ассаламу алейкум, азиз телесерджилер, хаберлер информацион тақымы сонки азизлер ақында Озлев қаларында тариф етежек. Студияда мен Фадиме Сейтмаму Чалшам. Бүгін бойлы малыматлар хаберлер программамызда тақдим етілем. 2020 сенеге же Қырым бұтынли газнен темин етілежек. Қырымның елі студенті Девлет Шураның намлы стипендияларны елді еттілер. 20 bin рублелік сертификатларнен Қырымның ең güzel сынып реберлері тақдирленді. Ноябрьнің 2-ші қысымы девамында бізлеріні насыл ава беклей ажеба. Бұ ведегер мұйым хаберлеріні біздің яйынымызда сейір етіңіз. Америка бойынша Дональд Трампқа қаршы наразылық акциялары жүзбере. Бүгін саба Американ Окленд шерінде, Калифорния штатында күтлеви акциялар кечті. Илк қалабалықлар ве чатышмалар Калифорния ве Орегон штатларында жүзберді. Соқақларға жүзлерінен инсан чықты. Айны шу вақыт Манхэттенде Дональд Трампның тарафдарлары жевап оларақ яни акция тешкіл еттілер. Олар жүзлерінен арабаларда біз Трамп или шehарлары или Нью-Йорк шерінің мерkezінде юрош кечірділер. Яңы сайланған президент Дональд Трамп өзі президент сайлавлар нәтижелеріне қаршы әрекетлеріні адалетсіз деп адлады. 2020 сенеге же Қырым бұтынлей газнен темин етілежек. Ярмадамызда газ yoqluğu meselesi ең зияды Жүрчи районында туран. Мұнда газ ағы текті құлчақ көйіне қадар кечірілген. Шымдыки вақытқа районның башқа көйлері бойынша лейха смета весқалары азырлана. Бұл малымат Жүрчи район Девлет Шурасының күні кетішатында белі олды. Бұндан да ғайры Айбар көйінде да бір бала бақшасы пейда олажақ. Тафсилатлар иле бізім мұхбирымыз Султания Ситакаева. Иш зияреті Айбар койының Вишенка адлы бала бақчасындан башланды. Белі олғаны кебі бала бақча дамының тамир ішлері кечірілді. О авыштырылды. Ойынжақ ве мебель алмақ үшін девлет бюджеттен 120 000 рублей айырылды. В 16 марта месяце открыли на третью группу. В 2017 планируется строительство нового детского сада на 120 мест. Полноценный детский сад. Сон Эйет Сарыбаш көйіне yol алды. Анда олар Қырым татар тілінде тасил берген көнешчик бала бақшасыны зиярет еттілер. Балачықлар мусафирлер için ijadi чақышлар азырладылар. Мусафирлер де бош қолнендегіл бақшыш ile келділер. Олар буздолап идея еттілер. Бала бақча мудирі Зарема Муслядинова айтқанына көре, бүгінгі күнге бүтін бинаның тамир ішлеріне лейха смета весиқалар азыр. Чүнки бинаның бір тарафы вирани алда. Мы надеемся на то, что с помощью нашего правительства деньги будут выделены, и наши детки, все детки, которые есть у нас в сельском совете, на территории сельского совета проживают, что они действительно будут посещать и получать полное, качественное дошкольное образование. Невбеттеки бақылған объект Қырым татар тілінде тасил берген Сарыбаш мектебі олды. Мектепте зиманеви шарайтлер яратылған. Бір сынып белгі саяр машиналарнен темен етілген. Мында 88 талибе оқуй. Сейчас в данное время тоже они дали нам средства, чтобы мы докупили до следующих этих кабинетов, тоже ноутбуки, мультимедийку, спортивное оборудование приобрели и учебники на развитие нашей школы. Сонра кой сакинлерінен көрішіф олып кечті. Ерлелеріні Исасин газ кечірілів меселесі мирақландыра. Жүрчи мемориет башының бірінші муавины Айдар Типа білдірді ки, шымдықы вақытта бүтін районға газ кечірілігі бойынша лейха сметасы азырлана. И в этом году в краткие сроки с высокими технологиями она была построена, доведена до села Гришино. С проектной мощностью, которая дальше этот газ пойдет вот в центральную степную часть Крыма и в том числе в Сарыбаш. Зиярет кечішатында мемурлар әмде Жүрчи жемесінде болындылар. Ден жемиетінің рейсі Ваид Белялов айтты ки, жемеде ден дерслері кечіріле Қырым татар тілі ве урф әдетлеріміз огренілігі бойынша чешет түрлі төгереклер чалыша. Дин тарафындан балар келіп мұнда огренелер әмде Құран оқымаға, әмде темел дини биргилерін алмая, урф әдетлерімізні огренмеге, Қырым татар тіліні огренмеге, пейғамберіміздің яшайышын огренмеге ве ахлақ деслерінде алалар я. Қырым Жұмхуриет Девлет Шурасының рейсі Владимир Константинов қайдетті ки 2 ел девамында көйлерде пек бұйық иш yapılды. Қырым акимиеті кой территорияларыны инкишаф еттірмеге ве иш ерлеріні яратмаға тырышачаклар. Развитие сельского хозяйства в приоритете.
Поэтому это, слава Богу, что теперь мы пользуемся этими всеми. Наступило понимание, что мы аграрная страна и можем на этом зарабатывать. Мы лидеры по экспорту зерна в мире, цена на зерно поднимается, все складывается благополучно. Конечно, мы будем и дальше. Сюда приезжал министр сельского хозяйства, дал гарантию программа. Уверен, что все дальше у нас в этом плане будет. Ознев бетінде Девлет Шура рейсінің муавины Ремзи Ильясов, Вемилетлер ара мунасибетлер бойынча комитетінің рейсі Эдип Гафаров, ерлі сәкенлерінен реабитирлену весикалар алуыны вемектеплерде ана тіліні огренелува ақта субет кечірділер. Ремзи Ильясов қайдытты ки бір койде мемуриетінің ярдымынен өздеріні идаре еткен территориаль органлар тешкіл олынмақ керек. Ve ileride işte böyle toplaşmalarını mutlaka geçirmeye gerek. Ve açık laf etmeye nasıl problem olsa açıklamaya gerek. Toplu yaşayan yerlerde böyle teşkilatlarına yardım etiniz seçmişsin, o yuridik tarafından tasdiklasın ve kolay olur çalışmaya, milletke anda yaşayan adamlara anlatmaya, onlar özleri iştirak ederler, özleri koruyor. Акимет векіллері әрбір сәкеннің суалі ве мұражаты диққатсыз қалмайжақ. Илерде чезілмек үшін олар мұтлақа талил етілежек деп ваде еттілер. Султани Естакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырымның чешет али оқу юртларының 50 студенті Девлет Шураның намлы стипендияларыны әлде еттілер. Генчлер өз яшларына бақмадан бүгін шақси араштыру фаалиеті иле оғрашалар. Гүзеллердің гүзеллері илімде ве иджатта өзлеріні әнді көстерділер. Шымды есе ирішмелері үшін истидатлы талебелер ай 8.000-ге яқын стипендияны алажақлар. Лилия Керимова идаре этюф ихтисадиет институтының Дүния ихтисадиет кафедрасының ғұрырыдыр. О магистрант ве екінші курс студенті. Илми ве оқу фаалиеті ирішівлері үшін екінші сефер воблова адына стипендияға наил ола. Чешет илми конференция ве ярышларының лауреаты ве иштиракчысы. Бүгінде обу тедбірге кезлевде кечкен илми амели конференциядан келді. Данная стипендия и материальное поощрение является таким движущим мотивационным фактором для проведения дальнейших научных работ, и это очень стимулирует наших студентов. Яш истидатының илми ребері Дүния ихтисадиеті кафедрасының доценті Ирина Буценко қайдетті ке, Бусения институтының 6 студенті бұл намлы стипендияларының сайыплері олдылар. Лилия Иле Ожа учил девамында ишбірлік еті. Ожа еминки илим сасында генч ханымны парлах келечек беклей. Хочет поступать в аспирантуру, продолжить работу в институте. Поэтому вот она, может быть, на фоне всех остальных и выделяется. Она активно, практически ежемесячно участвует в различных конференциях, пишет научные работы. Кроме того, еще успевает совмещать работу старосты группы, жить жизнью группы, отвечать за каждого своего студента, помогает преподавателям решать вопросы с этими студентами. Böyle стипендиялар Devlet Şurasının президиумы ile yarım yıl tayin etili. Tahsil ilim gençler siyaseti ve sport boyunca komitetinin reisi Vladimir Babkov tantanalı mükafatlandırу çerçevesinde tarif etti ki, Ozю'da gençlikte böyle gibi stipendiyaga nail olgan edi. Vladimir Babkov kaydetti ki, stipendiya büyük olmasa da pek mühim bir destektir. Это поддержка тем из вас, кто хочет купить дополнительную учебную литературу, кто хочет, собрав, аккумулировав эти средства, может быть, поехать в какой-то крупный научный центр, библиотеку, поработать. Хотелось бы, чтобы когорта этих ученых становилась плотнее, многочисленнее, крепче. А для этого нужно, чтобы у студента появилось желание продолжать движение именно вот в том числе и по научно-исследовательскому пути. Мерахлыки бір парламент стипендиясына бір Қырым алимның ады берілді. Ирина Золотухина Қырым Муэдислик педагогика университетінің студенті. О Қырым татар халқының белі марифчысы Исмаил Гаспринский адына стипендияның сайыбы олды. Это очень увлекательно, это очень познавательно, это стимулирует к творческим каким-то новым открытиям, к творческому развитию, а также, конечно, в научном смысле. Физика-техник институтының студенті магистры Ибраим Фитаев Курчатова адына стипендияның сайыбы олды. Yaşına bakmadan fizika sahasında onun geleceği parlak olur деп düşünеміз. Яшалим Чохосы Джумхури ve Умум Русия yarışlarının lauреаты. За эту стипендию я, конечно, хотел бы сказать большое спасибо именно кафедре радиофизики, а также всему физико-техническому институту. Средства, которые я получу с этой именной стипендии, я потрачу на рабочую станцию для расчета
токов, моделирования физических процессов в тонких проводящих пленках. Шымдылик бу студентлер ярым ел давамында малиеви мükafat алачаклар. Бунен бір сырада парламентінің профиль комитеті ел мükафатының мигдарыны ве истидатлы талебелер үшін стипендиялар сайысыны арттырмасына қол тута. Айша Шулакова, Али Маметов, Миллет үшін. Бүгін Кезлев Ақяр трассасында табачный көйі янында yol нақлие қазасы yüz берді. Екі машинаның чатышмасы нәтижесінде 8 инсан зарар көрді. Олардан 5-і 4 яштан 14 яшқа же балалардыр. Олардан 2-сі шымды ағыр алда болуналар. Зарарланғанларының епісі Бақчысарайдаки хастаханесіне yollanылды. Ал азырда мутехасыслар қаза себеплеріні белгілейлер. Қаза ақыбетлері yok ету бойынша ишлер ал азырда да девам етмекте. Қырымда ең güzel 26 сынып реберлеріні сечтілер. Ең güzel сынып ребері 2016 адлы Қырым Жүмкүри форумның ғалиплері диплом ве 20 bin рублелік сертификатларнен тақдирленділер. Бойлы инсанларнен бізім мұхбиріміз Сабрия Халилева таныш олды. Қырымның ең güzel сынып ребері олмақ үшін уч басамақтан кечмек керек. Илкевелі өздерсіні мектеп севесінде кечірмек. Соңра районда ве бұндан сон Жүмкүри ярышқа бежерілген ишақта видео эсабат йолламақ. Сақ шерінің сакины башланғыш сынып хожасы Наргиз Абдураманова өз талебелерінен текрарланмас классный час горячее сердце адлы дерсіні кечірді. Бұл умум Русия ичтимаи девлет тешебюсі о Светлана Медведеваның тешебюсі или өткерілі. Бұл ішінің нетижесінде балаларға бізім қалқымыз, ватандашларымыздың ве яждашларының жесеретлігі ақында тариф етмек имканы олды. Зачитай, пожалуйста, слова. Верю, что в трудную минуту обязательно найдется горячее сердце, готовое прийти на помощь именно вам. Именно вам, конечно же. Я тоже думаю и надеюсь, что именно горячее сердце, человек с горячим сердцем может помочь в трудную минуту вам. Қайдет мелеке Наргиз Абдураманова өз мектебінде кечірілген тербиеви дерсте «Горячее сердце» адлы умум Русия акциясыны оморге кечірген бірінші Қырым ожасы олды. В России уже 2003 года идет не конкурс, а акция «Горячее сердце». Но в Крыму нет. Мы еще искали в Крыму с детьми героев, которые совершили подвиги, которыми наградили нагрудным знаком «Горячее сердце». Мы не нашли, но надеюсь, что мои дети будут первыми. Беден тербиясы сасында Салге Умерова ғалибе қазанды. Салге Ички районның умумтасил мектебінде çalışмақта. Оның фікіріне көре яшлар біріншіден сақлам олмақ кереклер. Шу себептен Ожа өз 9-шы сыныфы иле бере-берелікте сағлам бедентте сағлам рух адлылыға азырлады. Салге ханым айтқанына көре, бұл ғалибе оның веталебелерінің умуми ирешуыдыр. Оның üçün параларны да поляштырачаклар. Я уже внедрила часть своих денег в школьные ресурсы, потому что мне необходимо было приобрести кое-какой материал для продолжения своей работы. Ну, я думаю, что всегда найдет учитель, куда деть эти деньги. Но обязательно будут поощрительные призы для моих детей. Это обязательно. Они у меня сладкоежки. Они у меня любят, когда я им сама пеку, я их сама угощаю, поэтому они любят такие мероприятия. Ахмеджет районның ең яқшы сынып ребері 29 яшындaki Зебиде Исмайлова олды. Зебиде 7 ел девамында рус ве эдебият тілі ожасы оларақ çalışа. Бұл елы 9-шы сыныфны тәрбиелей. Ожа айтаки, о өз ішіні пек севе, талебелеріне бұтын гоңлі ве белгілеріні бере. Энді чоқ еллық эмегінің нәтижесіні көрді. Вручили нам сегодня диплом, очередной диплом, это уже последний, думаю, что в этом году. Вручили также сертификат в размере 20 тысяч рублей, но, скорее всего, потратим на что-то нужное. Допустим, покупку ноутбука для работы. Қырымның тасил илим ве яшлар назерінің муавины Оксана Красникова қайтатты ки, бұл әнді сынып реберлерінің 5-ші юбилей форумы олды. Мұнда Қырымның чешет көшелерінден 9 бин ожа іштірак етті. Красникова ожаларға япылған ішлері үшін тешекүрлер білдірді. Бұндан да ғайры истидатлы балларнен кечірілген иш гүзел нәтижелер көстере. Наши юные крымчане, юные ученые, Малая академия наук «Искатель» блестяще проявили себя в соревнованиях молодых исследователей программы «Шаг в будущее» на уровне Южного федерального округа уже. Соревнования прошли в конце октября в Краснодаре, и по итогам этих соревнований 4 крымчан
вошли в пятерку кандидатов в состав национальной делегации Российской Федерации для участия в международной научно-инженерной выставке, которая состоится в мае 2017 года в Лос-Анджелес. Ожалық зенаты әрдәм инкишаф емекні, сабыр, веденелжилерінің диққатыны желп ету қабилетіні талап еті. Сынып ребері олмақ да зияде мурекеп. Чүнки әрбір талебе бұл шақыз, о шақсияна шовны диққат ве урмет талап еті. Сынып реберінің ұшы оқув музисенің тәрбиеви системасында ең мұйым қысым сайла. Сабрия Халиляева, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Бақчысарай районның Албат кой шурасының башы вақыттан эвел иштен кетті. Бақчысарай район прокуратурасы Албат кой шурасының башы иле хабаржылыққа қаршы ясақлар бозылуы делиліні тайын етті. Беледие қызметі иле бағлы ясақлар ве сыңырлар риает етілмегені шеклінде бозулар тайын етілді. Бөлелікнен мемуриет башы қожалық субъекті идаре етілуінде иштирак етіп, параға дигер фалиет иле оғырашайды, деп аңлаттылар надзор органда. Бұ анық олған бозулар себебінден район прокуроры Албат кой шурасына теклиф етті. Қырымда бүгін бір истифа олды. Ялта шәһәр шурасының рейсі Валерий Косарев истифаға чықты. Матбуат қызметті білдіргенлеріне көре, ноябрьнің 10-ында Валерий Косарев өз истегі ile истифаға чықмақақта ариза yazdı. Шекер диабеті хасталығына ұғыраған балачықлар насыл аят кечірмек кереклер. Бұ ақта бүгін бұтын дүния шекер диабеті күні арфесінде Ахмесжит бала хастаханесінің екімлері тариф еттілер. Шекер диабеті эндокринология хасталықлары арасында бірінші ерде тұра. Хасталарының миғдары ел-елдан арта. Мевзуны Мавилеюб девам ете. Шекер хасталығына бала чешет яшында оғыра біле. Егер баларыңызда белі олмаған симптомларны көрсеңіз, екімлерге әчілі мұражат еттіңіз. 16 яшында Керемзия Юнусова 12 ел әвелсі шекер диабеті хасталығына оғырағаны аққында білді. Бірінші бақыштан бұл күллер юзлеве позитив қыз хастадыр демесін. Орисам, қыз ел хастаханеде тедавилене. Екімлерінің тепселерінің епісіні бежере. Есть от сахарного диабета последствия. Я раньше, когда была маленькая, неплохо соблюдала диету. И из-за этого у меня там на ногах пятна такие появились. Потому что не соблюдала раньше. Несмотря на болезнь, я живу полноценной жизнью, радуюсь. Мне ничего не мешает. С диабетом жить можно легко. Шекер диабеті ile Kureşov күні çok yıllar devamında ноябрьнің 14 күні қайдетілі. Bu күн tesadüfen belgelengeni yok. Tamam şu күні инсулин açқан Фредерик Бандинг дүнияға келді. Ал азырда Қырымда 360 бала шекер хасталығынан хаста. В Крыму поставлено уже более 60 помп. Это более физиологическое введение инсулина. То есть одевается небольшой такой аппаратик, и постоянно ребенок получает в течение дня базальную дозу инсулина. Вот. И, конечно, диабет в прошлом году у нас было впервые выявлено 70 человек. В этом году еще год не закончился, уже 60 человек впервые выявлены сахарным диабетом. Это говорит о том, что диабет растет. Шекер хасталығының екі чешеті ола. Бірінші чешет бұл генетик, екінші есе балалардың семізлігі. Бұл ең кен тарқалған себеплердір, дейкімлер. Младшая дочь Риана, болеем уже 6 лет, боремся каждый день. У нас диета, да, каждодневная. Меряем сахар в крови, 4-5, когда 6 раз. Бывает и до 10 раз меряем, когда высокие сахара. У нас помпа, мы на помпе, поэтому нам в этом плане чуть полегче. У нас нет ежедневных уколов. И этого стресса, да, помпа вводит сама инсулин, за ребенком я не бегаю. Стресс bu çok hastalıklarının esas sebebidir. Şeker diyabeti de istisna değil. Şunun için sınırlarınızı korçalanız. Hekimler bildirgenlerine göre şeker hastalığının eksizlik ve tolu şekilde yaşamak mümkün. Tek hekimlerin tavsiyelerini dinlemek ve onlarını becermek gerek. Mavile Yupakim Bekirov, Millet için. Devlet Millet Komiteti ve Millet Teлеканалы ile beraberlikte içtimai hukuki ileyha çerçevesinde Бақчысарайда çıkış adliye konsultasiyası geçti. Komitetinin mütehassısları ve bizim Akımız hukuki televizyon programmasının alıp barıcısı şehir sakinleri ile görüştüler ve onlarını telaşlandırgan suallerge cevap verdiler.
Өзбекистандан келген Шейде Халилова көз яшыларын зорнен тутуп, мемурларының одаларына муафахиетсіз доланғанын ақында икая етті. Оның доғмашы әдетнамесінде хата қачырылған. Нетижеде энди 2 ел гражданлық әлде етмекнің чаресі жоқ. Бехадын юк контейнерінің гүмріктен кечіріп оламай. Девлет комитетінің адлиежилері меселені махкеме ярдымы ile чезмеге мүмкін деп аңлаталар. Bunun için олар сұратма азырылacaklar. Анжелика Халилова 9 yıldan beri kvartira almak için nevbette tura. Onun öz evi yok. Yakında ona kvartira hesabından çıkargan ақта haber ettiler. Sebebi ona evvelden verilgen toprak damartası oldu. Bahçesaray rayon memuriyet hadimlerinin hareketleri kanun boyunca doğru mu yok mu degen sual ona adliyecilerge getirdi. Я обратилась с таким вопросом жилищный. Я стою на квартирной очереди в Бахчисарае 10 лет уже. И мне недавно отказали, сняли с очереди, так как у меня есть земельный участок. Он приватизирован, но он пустой. Строить я ничего не могу, финансовые проблемы. Вот. И очень расстроилась, конечно, очень возмущена и надеялась и ждала 10 лет. Пускай даже заберут участок, но поставят, восстановят мою очередь, так как я действительно нуждаюсь в жилье. Сабрия Османова адлиежилерінің қабылына Бахчисарай районы Тополи койынден келді. О реабилитирлеп справкасыны кешкен сене алды. Енді ise ona айрылған имтиязлармен файдаланмақ ниеті бар. Оны айрыжа газға бағану масрафларны мерахландыра. Мы заключили в 2012 году договор о подключении газа. И в 2013 году нам подключили. Но вышел указ о том, что могут быть компенсации об газоснабжении, водоснабжении, электроснабжении. И мы пришли на консультацию проконсультироваться, будет ли по украинскому договору заключен окажут ли нам помощь. Компенсация, возвратят нам деньги или нет. Миллетлер арамына себетлері, бесіргін етілген гражданлар ішлері бойынша Девлет комитетінің адлиежилері хайдетелер ки, чықыш меслият нетижелері бойынша соратмалар язмақтан ғайры, олар қанунда денішмелерін талап еткен меселелеріні анықлайлар. На сегодняшний день к нам пришли люди с вопросами, связанными с тематикой получения гражданства, получения земельных участков, квартирный учет. В частности, нами были даны разъяснения по 66-му закону Республики Крым о предоставлении земельных участков льготным категориям граждан. Под льготную категорию граждан попадают граждане, относящиеся к категории многодетным семьям, попадающие под категорию людей, обеспеченных менее 10 квадратных метров, ветераны Великой Отечественной и иные категории, предусмотренные данным законом. Devlet Milletler Komiteti adliyecilerinin ve Millet Telekanal muhbirlerinin nevbetteki çıkış konsultasyası endi gelecek hafta geçecek. Dilara Şevketova, Oksana Laboda, Edem İsmailov, Millet için. Күзде ава насыл олачағына белгілемек қиын. Бүгін sıcak ve güneşli olabilir. Yarın ise ава soğuk ve dım ola. Bu yılның күзі Qırım sakinlerini güneşli günler ile pek çok sevindirmedi. Aksine soğuklar birden sentyabr ayından ukum sürüp başladı. Noyabrның ikinci kısmı devamında bizlerini nasıl ava beklegen haqta muhbirimiz Gulnara Karimova sorab bildi. Qırımda noyabr ayı bu hava birden denişken vakıttır. Kim bu ayda yarımadamıza gelmeyi istegenler doğru giyinmek gereklir. Bu haftanın başı güneşli ve sıcak oldu. Rahatlık günleri ise soğuk olacak. Sinoptikler aytkanına göre yarın bu yılın sonki sıcak günü olacak. Noyabrның 13-14'ünde soğuklar olması beklenili. На эти дни синоптиками нашего Крымского гидрометцентра выпущено штормовое предупреждение в связи с прохождением холодного фронтального раздела Средиземноморского циклона. Значит, 13-го ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, которые 14 ноября перейдут в мокрый снег. Ожидается очень сильный, сначала юго-западный, затем северо-западный ветер 20-25 метров в секунду. Qırım күзде çok güzeldir. Noyabr ayında ormanlar öz tüsleriyle ayrıtte kaldıra. Ama endi gelecek hafta gezmege sevgenler uzak yolga çıkıp olmazlar. Sinoptikler kar, güçlü yel ve hatta taygılak olacağını vadi eteler. Onun için Fevkalade Vaziyet Nazirligi xavfsizlik kaidelerini riayet etmek gerekligini tavsiye eteler. Необходимо соблюдать элементарные меры безопасности в условиях штормовой погоды. Соответственно, при сильном ветре необходимо обращать внимание на свое местонахождение, слабо укрепленные различные конструкции, ветхие деревья, наличие на балконах и других конструкциях слабо укрепленных вещей, предметов и так далее. При
гололеде особое внимание мы обращаем автолюбителей. По возможности ограничить выезд в эти дни. Ир вақыт денішкен Қырым авасына ерлі сәкенлер алыштылар. Оларны bu ал тәжіплендірмей. Енесасы тахминлеріні көзетмек ве яқшы кейфні жоймамақ. Осень должна быть осень. Вот сейчас листопад, листья пожелтели, облетели. Вот такая и должна быть. Мягкая, теплая, крымская осень должна быть. Гуляем по парку, собираем листья, каштаны и так далее. Гулять в любую погоду. У природы нет плохой погоды. Синоптиклер өз небетінде sıcak киінім фаал аят тарзыны алып бармаға тевсие берелер. Несмотря на вот такие вот изменения погоды, были в хорошем настроении. Вот, ну, естественно, одевались тепло в соответствии с нашим предупреждением. Қырымдайын суық ноябрь айы, о вақыт sıfırdan aşağı 18 градус белгіленілген еді. En sıcak ноябрь ise 1932 ve 1910 seneleri kaydedildi. Bu vaqt hava harareti sıfırdan yukarı 27 gradusunu teşkil etti. Kaydetmek gerek ki fotoresim ile uğraşkanlar tamam көз manzaralarını seviyorlar. Çünkü onlar en ifadeli ve yarık olup çıkarlar. Gulnara Karimova, Enver Rumshevich, Millet üçün. Bunu yayınımız sonuna etti. Bizim muhbirlerimiz yangi malumatlar üzerinde çalışmaktalar. Nevbeteki yayınlarımızı kaçırmanız. Rahatlık günlerinizni, kurantalarınızla beraberlikte geçirmege tileyim. Evlerinizge daima iyi haberler kelsin. Sağlıkla kalınız.